ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ki kontraktor Trajala ki Badan Hapok Kshatri jangka Public Health Engineering Contractors and Suppliers Association hakish photrek unaitung arajar phosau kilalet bin pinsngau hakmat jong Marcus Marak ubari menteri ubakmi ikatrat PHE ban pan bujili dak phase 2 nak benta ban pentre ya ke skim sam kebelatip kum New Shillong Water Supply Scheme kebakot Syahajar rupu arklur hadir makatrat PHE kala IT ya ke skim sam jong phase 1 syakwe ke company ke bedai na ba jong Jela Meghalaya kebakot Sanspa lai praklur tam. Hakijnya keren begala pathai kubor Presiden jangka Association ubak Robertson Lamare berunang akti jangka Association ubak Gilbert lalu kelapen pau hakmat jong menteri bekim Don Satya ke jing sngau halo ke jing IT ke jing tre jangka phase 1 syaka company ke bana bar Jela namar bakade ke kam ke bakham juan bak badan kamru igi supervisor ke babiang dek kelapen sngau pat beya ke jing tre jangka phase 2 ke association ke kwa baniok bentalang namar bakade ke kam ke bagi kontraktor Trajala ru kila ada ke besuk bantre. Kalau basta mana kalian dulu belum bercimpian, akba kilokat pun terus berok ke kilo kamu. Aku bakal minta buat ni kikam lah semua lebih dari benda semua. Di mana ni ban semua macam bu bayar kan ni kan New Shillong ke phase 2 wah kikam berok ke di ban ai jadi local contractors. Simtia lo kan ni baru kini register kontraktor jong PEC department ni kini bentalang kini kamu. Ji kalau kerja Syah kalau boleh mo. Kisam ki company si bana baru tang mengi ki kontrol ki bana po. Jela la jong lu inum lai ki bun ki kam ki ba ki peran kam ki machine si ba ni nang ni po jela jong ni padon. Tendai habide bukan ni kebantahi imla lat ni ki companies. Tendai ke pengikan ba ki beri kelompok sarkar ke penia ki different department. Kalau mau ba ki kam ki ba ni ki local control ni la. Tikin subhaban ai sengi kin man ngiru register berki department oper tikin ai langingi kontraktor man ngibun kita suan kontrol ki bala menteri ki kam tendai ku mangi ke perspel ki jungi kalau ba ya ki kam bengila ki ban ai sengi ban phia langi kam dai ka bangi mla ngi oi pi ngim kwa dai kum kene menta kumasan sepak keluar tam dai ka ba ngi mla nilai kan syai ber ki bor ki ba lor jo PhD department ila persyai ngi bengila hon ki persyai joki mar ba ya kene kam ni ila khot ki firm ki banabar bikin le mar ki ong ba kadai ka sin ke ban ningkong tam po ke jela joki kadang long kum ka mau khang kani deka first time apa state jungi bagi engineer skin experience kani rekam deka nutam ni kalau bijing ingi kontraktor lada nimyo pan supervisor ki babiang kana aku sem jingi tingi lu habide bagi bentangi sohun tenda ya kani ka syajar kur kotam ila ikan iki bagi phase 2 ila alat pat control jungi nomor dei involve ki pipelines ki reservoir ki tank kini kita ibon ba ikini pat kini step by step kita alat pat kontraktor jungi kenang bagi loka la ai kamai jam ki jungi ini la submit ya ki presentation hai minister program MN Marak di penakalian juga istran ba ila simpia ba ila keluar hidup ba oh ya kan ke phase 1 te kuma pila itip hi kadai ke Syah bagi mula ngi kadai ke sin beningkong du apa kejela juga pilkam pada kalau sukses lu kadai ka buram lu iki engineers jungi ibana kejela jungi mat nomor ba company ni firm pada baru hapsim ke jikit clear raja iki kini ke phase 1 te tadau kalau ke jingi ngi ibana po kejela jungi mangi dumla te hendrai bde nak kalian juga ulah simpia ba ya kan ke phase 2 bat unle kumangi ong bat nilai presentation ban istran abi dei berkata kenapa kalau kelar ai kamai jampat iki kontraktor sebelum PhD department